ni kir thlani somni pariat zun ni somni pariat ania zun thla po kan lo mang zo le don ta khovel thu thar lang sar te kan han lor le dona hei tukin lam chu le vo in lam thu thara hian US Iran inkara in beiton na kha ala thleng chun zom tareng maya indona lian zok hi achuak lawang ti po sei thei ani talovani Switzerland lama MOU te an signa in remna aum chhozel turangai ani mek lain Iran lam hian Hormuz Strait longkal te an thu lama salo le an phalna tel lova kalte beizel an tum thuan puanga chutiang che chuanin IRGC te hian an phalna la lova Hormuz Strait paltlang tum nia an ngai long Singapore flag in tarna pakhat chu an kapa kha US nena in ka hayan siam le MOU an sign bo chiat na ni ti US chuan Iran mun ma tuipui kam an radar installation te drone storage drone an da thatna mun te an beya thlona mangin an ka pa ni kha Iran hian US chet na chu an enliam thei bik lova malak na lian tak karun kalpuin drone thanem tak an kap chuaka Bahraina US Fifth Fleet mun puian be ama ero chu US lam hian an lo kap thlana savionia soyani boka chiat na lian tham a thlen thom hriat ani lo thung chutiang chuanin khathil thleng kha tukin zinga kan puan chin kha ania tichuan nizan lam le tukin le he thu kan buat sei inkara hian thil thleng tam tak om le to in beiton na an kalpui chun zom nia soi ani o kan puan thui tak tak ma in Pakistan lam thil thleng hi han ngai thlalok tiang kan hriat angin Pakistan hi India ram ri mai ni in bangdan le ka khosan nia helpol chet na mun tin soila kan soi sualom love India ram chunga ngei po hel Pakistan lama tanga ron lut helte hian harsat na an thlen na samol mol viau mai tun ma kan thlir phei chuan Mumbai bom puak ti te somko pathum bor sawa tang po khan ara plak tak taka helte chet na hi alo thleng chok ani India Parliament hialan beya tiang chuanin rel mun ma te Taj Hotel atiang be na te kha ra plak takani kha kan la hriat vek karing khang te po kha Pakistan atanga ron lut helte chet na ania tiang chuanin he ta ram ria Pahalgam smuna khani kum luka po thil thleng ra plak taka oma waljin somni le paruklai mayan thi ani kha Puloma beina te po khara plak takania chu mai baka Pakistan helte na thi chil manga bebuan thlak na awangin India ram chunga sipai paramilitary force thanem takten lo thi fo to boka khang thil thlenga wang khan India chuan Pakistan ram chung helpol mun ma te alu chua fighter jet mangin Balakot air strike te po kan la riat karing kumsang ni som pakwa khan India chuan air strike indo thlona atir chuaka Pakistan ram chung Jammu and Kashmir Pakistan opchin Balakota chuan helpol mun mala security ba Jaish Mohammed mun te anwa be chiam ani kha nikum loka po khatiang thil thleng kha nia achangin India chuan surgical strike ten kalpuya surgical strike khachu India sipai special force te Pakistan ram chung a lutin ground force ten be puyan wathlang na te kha ani hlotling takin an kalpuya hatiang te kha lo thleng to kha Pakistan atanga helpol chetna ngong chhovek kha ni India ram chunga poyan ron khoya chetna ra phlak tak tak an kalpuya India khana chang let vezel bok ani ole nikum Pahalgams buaina awanga mitam takan thi nuwa khan me thla san hele somni panga khanin India Pakistan in kara nili chung zetin do na khaum mana alien tham veo na chungin ti tople anita a thilomom takani kha nili chung in do lai po khanin ral thuam tam tak India hena kap chok mana aral thuam nei te a that zia khovelin an hriat pha ani chuwangin Pakistan a hian heldam takhian omti hi hairual ani lova achang chuan India lakapoi ron khoi thin hel laskeri te ba Jaish Mohammed ti te Pakistan army base ate pozalen te kinan sequal vel ti te intelligence chen khat report te hin thin bokani chuti lai chuanin Pakistan ron bei ve thin tu helpol te hian om ve tho heta Afghanistan lama tang ron kalte tin chubaka Pakistan a rambial lian ber Balochistan province yan zelen nan sual meka Baloch Liberation Army antia heng ho tele Pakistan sipai te hi anin tibuai de urenga anin nor de ureng khato kin thi chil beina Pakistan ramri ate thlenga tiang chu hanni de ureng maya hei tuna po hian Karachi ya
Pakistan Army Base chu hel ten an lu chua le ta rup maya Pakistan sipai pali ngot an thi ani Pakistan lam hian an chang le ta helpol nia an soi silai kengte mi paruk ngot an kap hlum ve bok ani hethil thleng hian Pakistan alu ne vio maya an sipai mun ron lu chil rup thei helte chu eng takin yan chak don ti te le anin phum thuk viau lo thei lo tina ani Pakistan Karachi a chuan Imran Khan bom chak taka puaka silai rin a chhun zom bok ani in beina a chuaka Pakistan sipai pali le hellam parukan thi motora puak thei thil anda a chumi hmang chuanin paramilitary Pakistan Rangers mun pui an lu chil ni in soi ania anu in kana chhuak chhun zom bok sin Rangers personnel hi an thinwal nia soi ania alo bera pali an thi nia tarlan ani tin Pakistan a hianin mundang helaya buena achuat na atanga hlavak lawa bom dang apuak boka meteorological Chorangi University rota ania chu Karachi huam chunga ani boka Pakistan Special Force Unit tele Police Commando ten an chang le ta in kana achuak Pakistan Force te hianin hellam paruk an ka tum thu soin pakha chu nungdamin anman nia soi ani bok heng sila geng polte hi JUA anti maya Jamaat ul Ahrar antia Tariq-e-Taliban nuaya group pakhat nia soi anni Tariq-e-Taliban Pakistan te hian he beina hi anti ani thule mo phurtu anni thuan puang to bok thijil beina han kalpuya Khalifa-e Rashidin Istishadi Brigade anni thuan puang bokani Pakistana Sindh Rambial Chief Minister chuanin puak ring tak riat ani in bei thom riat ani thu soin detail takin thil thleng ero apuang lo thunga tun na ya Tariq-e-Taliban Pakistan helpol TTP helan timaya heng ho hian chetna lian tak an kalpuya Pakistan sipai mun ma tele an sarkar mun te an beide oreng ani heng mun ma hi Pakistan lamchuan nasa takin an nuailet ve boka mitam takan lo thi to bokani o khatikhan Pakistan lamchu handu tok photila US Iran buena thar kan puan ma in tunlaya khovel mi puinga event Venezuela lir nging update le ma zong hantar lang le lokila tuna hian nili hankalta a dam chuak in chimkara dam chuak mu le na chan si abo tiel ani kan puan thinta gang khan hun ne na in tlan siak na tuna hian a thleng me kania tuna tanga darkar somsari pahni aral le chuanin in chimkara nungdam omte andam chuana chan si a cheviau to don ani chuwangin chhunjan chol lovin chan chuak tu te hian thei top an chua chhunjan chol lo tak mewin chan chua na thokin an phar buai ani Venezuela chau hian hei hi an enkol theilo an handle theilo wani sarkar tam takan luta kan puan thinang khan sarkar engemaw zata tengin ran pui tu chan chuak tu tim tam takan thlok luta ei turte chom dolna te medical supplies tele chutiang ran puina dangte an phurlut zut mai bokani Iran US le Middle East le heta Russia Ukraine lamboina te awanga mitam tak an thia an hliam lain Venezuela chuanin mi hring ni na zona in za ton na le in pui ton du na chutiang chulan tirani a tran pui duin ramtam takakin banan ron phara che tan ron la a chutiang chuanin chan chua thei alani da lo mo ti in a chhun jan chol lovin nunna chan him tumin an beitang ani voin lampo khanin mi panau pangkum ni mi lek chu chan chua ani le a in chimkara alo ladam nia soi ani chutiang chuan chan chin hriat nuam lo tak ni si nungdama omte anan mule lai kara loma wanga bianga mit tui luang te chutiang mu tur te po chu anom zut boka andrena chu kum ni mi no pang mi pano pang ani a anu hian ngai to viau maya helai karaka sa in chimkara hian anu hi apit chuaka chuti lain afapa kum ni mi hi in chimkara hian atang tlat mai ni chu chan chu tu minan baya voin lam khan chan chuak tu tim pol khat te chuan an chan chuak thei tha hlo maya an lom viawani helai hmuna sin kan en chuanin an chan chulai hian kutan beng dar boka chuti lai chuanin kum upalam kum somruk le pasari mi chu chan chu ani vele boka chutiang chuan nungdama omte
an chan chuak chho ve zel boka thi an la chuak zel boka tuna he thu kan buat chei lai thleng hian mi sang khat zali an thi kai ta reng mai anram president Delcy Rodriguez chuanin tuna hian sang khat zali thi anom kai to ti soin sang khat zali somthum hi update hnung ber ania hliam hi sangthum zani somthum pariat lak chua ani towa kumza somni pathum kal ta chunga Venezuela ena lir nginga to chuan lara phlak ber nia soi ani punta kang khan mi singa borvel zethi bo anga soi alani a bo report zathi mi singa zet an la om heng ho hi nungdamin an muchuak don nge ingthin nge ti chu rilru lu atu le rilru tikhing bai tak tu ani mek boka heng ho hi thivek thei din muna an lading ti na ani bermai tianga ni chonara phlak viau don ti na ni khovel huap lir ngingra phlak le sul nura phlak athlen te han thlir le tin mi nuai ni thina te polo om towa mi nuai khat chuang thina te mi singli singa an boral na chutiang lir ngingra phlak te po chu lo thleng to ani chuwangin tuna hian mi sangkhat jali somthum borvel hi helir nging wang hian thi ti confirm a towa mi singa hian labo mekani hospital te chuanin hliam anen kol seng lo ani bermaya field hospital te sarkar then khat helaya chomdol na ronkal pui tu tenan din molmol boka amuna field hospital andina chutiang chuan hliam te olsam zo kan en kol theina turin ramtam takin an pui mek bok ani ole lernging lam sukhati chin na khan han du tok le ta photila US Iran in kara han lut le ila kan chin kan kan han puang masa zoka Iranin IRGC sipaiten Hormuz Strait paltlang tur longte an phalna tel lawa an kalawang an be thu khania khami awang khan US na chang le ta US khanin Iran air defense mun tele an drone da thatna mun te chumai ba ka an mit le beng radar an installation poimo te an ka chiat sak le a khami kha Iran chon chang le tin Bahraina US sipai mun US Navy mun pui Fifth Fleet mun an be thuan puang ani kha Bahrain an be nu hian Iran lam hian be pui thlang na thar an kal pui le a heta Hormuz Strait a longdang an kap le Panama flag in tarna long chu Iran hian an be le ti soin chu mai ba ka Bahrain be nuwa Kuwait lama Iran hian drone an kap lut le boka in be pui thlang na thar le boruak thar om chole ta mekani US President Donald Trump chuan United States of America chu indona alut le ani chuan Islamic Republic of Iran chu he khovela tang hian kan nuai bodon an om ve zel to don lowani ti in asoi hei hi Iran le US in kara tharum tho na thar athlen le nuwa Donald Trump athu puan ani inrinia US force tena Iran target tam tak an ka chiat nuwa tit for tet in beina in chan let ton na ala thleng reng mai Iran hian Hormuz Strait along kalte be chun jom zel boka tin ni china kan soita kang khan Bahraina US sipai hmuna be nuwa heta Kuwait lama US sipai hmun dang Iran hian an kap le nia soi ani US Central Command in an soi danin Iran hian Panama flag in zarna oil tanker kiku anti chu an beya hei hianin crude oil barrel magtadoi ni zeta phur ani US in Iran chetna wang hian chanlet na an kalpui vele a heta hian Iran surveillance infrastructure tele communication system te Iran air defense site te drone an da thatna mun te le mind layer capability chung long tuipuya bom kam thei chi le chu tiang lak son na long tangkai zet mai chu USian an be sak an bom nia soi ani bokani tiang chuan in be ton na tit for tet ha aya mit kan tiang deu hlek a kha tiang hanin chan ton sak na angkha thleng chhole mekani tundar kar somni paligal ta chung hian USian Iranian target military target som chuang an be sak to bok hun rang ami le Hormuz Strait che vela mun ma ami te anni Iran media ten an puan danin Sirik le Kesham area puak ring tak hriat ani thu soin chu Iran chim lam huna thil thleng ani helai Sirik le Kesham hi tun buaina achualai mani deuhleka an lein be lai po khan US khan helai mun Sirik le Kesham hi alo bom to bokani ka inka hai bo chia anin pu ton mek boka anina taka chuan Iran bulton vek khania Hormuz Strait long pakhat kaltlang tum tu long pakhat kha an beya
khanga wanga tun buaina hi ron chuak thar le ani Bahrain a hian US Navy hmun pui pakhat a awma chuta chuanin Iran chuan drone engemaw zat an tir luta an kap luta amai ro chu drone te hi lo ka thlak an ni IRGC nan puan danin US hian min beilet zel ani chuan a INA in kan chang let zel don an ti statement an ti chua IRGC chuan an drone ten US sipai hmun facility ya mun poimo deuh pariat an ti chiat sak thu an soya Ali Al Salem base Kuwaita IRGC chuan be pui thlan an kalpui ti soin tin Bahrain a hian Fifth Fleet hmun pui Port Salman a hian US hian an nei boka chunga te chuanin US sipai hmun a an bung ruale man ro poimo thanem tak an ti chiat sak thu Iran chuan an puang ani melma be na te chu engpo ni sela an chan let na te chu engpo ni se a ayana sa chang let turin kanin pai kanin ringani chumi tur chuan kan kal zel don ani tin IRGC chuan an soi ole puan don chuan puan tur tam tak kan nei maro chu a thuilu tuk chuan a lo ni nom pal ve thaya khati china khan kan du tok le anga US Iran in kara buaina chutuna al chuak le ta hluai mai ania MOU te Switzerland an saina in remna le borak thazo ko om chho to turanga yani lain hetiang hian ral thuam mangin an han in chang ton le ta chuania eng ang takin nge he ral thuam manga anin chan ton na hian ngong anei chodon a alian zoka in chang ton thei reng an ni Donald Trump chuan US hin dona mola alut le ani chuan IRGC te hi khovela train kan nuai bodon anom ve reng to don lovani ti in a soi mia mai boka chung te chuni Iran lamla hian US hian hlau lo viau mai le ngala an chang let ve sak mai boka chutiang chu tu na thil thleng thar chu hanile meka Israel Hezbollah lam an la boy ve mek zel bok ole thu thar ber he channel kal tlang hian in lo ngai venin in lo ngai chang zel don nia